Lijepo si me ljubaš moj novi video i ovaj video je malo drugačiji, danas nimam tutorial ljudi, tako da nećemo puno dužit, ja nisam jedan od onih koji voli da razvlači, uglavnom evo ga, tu je joystick, ja sam imam dva joysticka od PlayStation 5 i imam charger za njih, uglavnom nije to bitno. Imamo tu kabel, samo malo da ga izvučem. Evo ga ljudi moji, tu je kabel. Sada, mi kad uzmemo i spojimo ovaj kabel, joystick prijetili u naranđastu boju najvjerovatnije. Mislim, ne vidi se to dobro. Meni je ljubčasto zato što sam to ja podesio na Steam. Uglavnom nije bitno. Poenta videa je zašto se kada spojimo joystick na kompjuter ne čujemo na kompjuteru. Ja ću vam pomoći jer ja kada sam imao ovaj problem, znači dosta ljudi želi da igra igrice na kompjuteru preko joysticka, sad ću vam ja pokazati, znači ja sam imao taj problem, nije mi niko mogao pomoći pa sam ja to sam skontao. Sad ja vama pomažem da vi to ne bi morali sami da saznajete. Uglavnom, hajde da pređemo na stvar. I evo ga ljudi, to je moj Discord server. Uglavnom ovo piše streamer mod, to je zato što snimam. Uglavnom nije to bitno sad, idemo na voice i video. Vi kada stavite joystick, evo, meni je tu joystick, vi ćete imati problem zato što nećete svoje drugove čuti na Discordu, nećete nikoga čuti. To je veoma prosto jednostavno, zato što morate ovdje da nađete u input device-u svoj mikrofon. Vjerovatno će tu biti već vaš mikrofon. Ali u output device-u će vjerovatno biti ovo. DualSense Wireless, to je meni bilo i zato to samo stavite ovdje na sound koji, mislim, stavite ovdje mikrofon, stavite ono što koristite da čujete. Ovo su moje slušalce koje nosim, koje ste vidjeli na početku videa. Također trebate otići u settings i u settingsima ćete naći sound, ok, i ovdje isto trebate staviti generalno, da to nije samo na Discordu nego gdje god da pričate, ne znam, Viber, Whatsapp, Teamspeak, nije bitno, uglavnom bilo gdje da pričate na kompjuteru svom, znači ovdje morate staviti da bi to, jer ovdje će vam vjerovatno biti ovaj headset mikrofon DualSense. I ovdje isto namjestite da vam ne bude DualSense, nego da bude ovo tu i to je to ljudi moji. Dobro ljudi, uglavnom hvala vam puno što ste gledali do kraja, ostavite like, subscribe, komentar, pitajte me ako vam nešto nije jasno, nije problem, objasnit ću vam naknadno. Bacite sub, puno mi znači zato što idemo lagano prema 1K. Također možete pogledati jedan od mojih drugih videa na kanalu, imate moj Discord server, Instagram, TikTok i tako dalje u opisu. Hvala vam puno što ste gledali i zapratite za još tutoriala i tako dalje. Pozdrav!